Zajedno do miliona. Dobrodošli. Današnja tema pasivo. Mjesečno preko 3% na ono što vi uložite. Po prvi puta imamo priliku da učestvujemo u jednom projektu koji je tek 8 nedjelja star i pored svega toga mi smo među prvima. Idemo direktno u analizu. Dobrodošli kod jedinstvene prilike, znači da pasivno novac zarađujemo. Meni je jako velika čast da imam priliku da vam ovo među prvim prezentiram, jer na našem balkanskom prostoru definitivno nema ni jedne osobe da je se dokučila ove informacije. Na osnovu toga ste i vi među prvima, vidjet ćete i sami da je ovo sve crno na bijelo, ja sam uvijek čovjek transparentan i na osnovu toga ćete jako brzo ustanoviti da je ovo znači sve na samom početku. Da li čovjek može, kada je na samom početku investirao, profitirati u budućnosti? Ja sam ubijeđen 100% da može. Idemo prvo da sagledamo cijelu stranicu, malo social media, ućemo malo do tima da vam analiziram. Pored svega toga pogledat ćemo Telegram grupe da i sami dobijete osjećaj gdje se šta nalazi i naravno na kraju ćemo da uđemo na moj lični dashboard gdje sam ja nešto investirao novca što sam već probao 2-3 nedjelje i da jednostavno da vam pokažem kako to funkcioniše. U principu je jako jednostavno jer su se jednostavno trudili da ovo što jednostavnije napravi da bi znači pristup svijetu dosta bio lakši i jednostavno da masa pristigne u čitav ovaj sistem. Ovo je glavna stranica znači od pasivo i ovdje vidite i sami na samom početku kako i šta, znači jednostavno pasivno novac zarađivati, kamate koje su vam određene, koje dobijate znači isplaćeno bez ikakve dileme. Naravno da uvijek imaju neki uslovi koji su najminimalnije uplate, koje su najminimalnije isplate i tako dalje, ali doćemo u toku prezentacije do svega toga. Uglavnom pasivo, kao što sam naglasio, jako jednostavno znači da se koristi. U ovom slučaju direktno dolazimo do tima, imamo znači ovdje Jan, CEO, meni je lično čovjek poznat iz stare akademije, znam isto da ima YouTube kanal, tako da dosta već njega i pratim i slušam. Pored njega imamo Samuela, njega sam upoznao u mojoj akademiji za kriptovalute gdje smo se oba dvojica školovali, međutim Samuel je u prošlom bull runu stekao nekog profita i naravno konektovao se sa ljudima koji su već uspješni i pokrenuo s njima ovaj projekt. Svaka čast na ovom mjestu. Imamo ovdje Valtera, community manager u ovom slučaju i u produžetku imamo Manuelu Hoffman, ona je znači za social media manager, za sve ostalo. To je vezano znači za projekt. To bi bilo ukratko što se tiče tima. Meni su lično svi pojedini poznati, s nekima sam čak imao i konferencije, tako da vam nemam šta ovdje puno da dodam. Ljudi su realni i to je to. Idemo u produžetku dalje da sagledamo šta su sada znači brojke. Vidite i sami da aktuelno ima tek kod pasivo 3963 osobe registrovano. Ja ću vam pokazati, ja sam na rankingu 3400 i neki broj, ne znam sada na pamet. Prisutni smo znači u 95 zemalja, vidjet ćete i moj tim koji je se aktuelno registrovao prije par nedjelja, čisto da dobije osjećaj kako funkcioniše, vidjet ćete i sami odakle su sve to ljudi. I ovdje dole u produžetku možete da vidite Streamline, znači od samog početka kada se registrujete možete odmah da profitirate od svih uplata posle vas. Streamline aktuelno ima 1,9 miliona i mi ovdje pričamo o jednom periodu od 8 nedjelja, dame i gospodo. Koliko će ovdje miliona da pristigne za godinu i pol, 2, 3, apsolutno neću ni da razmišljam o tome. Bitno je znači da čovjek prepozna dobar projekt, dobre mogućnosti za pasivnu zaradu, da ima idealan ulaz među prvima i uvijek naravno i izlaz. Idemo dalje u produžetku da sagledamo šta je vizija. Vizija je jednostavno da pasivno zarađujemo novac. Znači novac da radi za nas. Ja mislim da je to poenta i svrha od svakog investitora u budućnosti, da ne mora da razmišlja nešto puno, već jednostavno da zna ono što sam uložio, toliko kamate dobijam mjesečno, godišnje, nije ni bitno na kojem nivou i da mi je jednostavno mirna glava. To je jednostavna vizija od pasivo, da žele nešto da sagrade, što funkcioniše. Bilo je nekih sličnih projekata na ovaj fazon, međutim ovo je dosta temeljitije sagrađeno i prepoznaćete i sami toku prezentacije kako oni generišu novac. U mojim očima jako dobro i zato što jednostavno imam dodatne informacije ko to tačno traduje s tim novcem, ja apsolutno nemam sumnje da mi ulažemo novac u nešto bez veze, nego to su ljudi koji
znači već i rade sa gigantima gdje možete tek od 250.000 investicije uopšte da profitirate, inače ljudi neće ni da razgovaraju sa vama. To je ozbiljna priča, tako da idemo dalje u prezentaciju. Vidite i sami roadmap ovdje što je oslikano, 1000 usera, da, znači akumuliraju, to smo znači postigli, imamo vam produžetku 10.000 usera, to još nismo postigli, znači sa vašom registracijom, sa vašom investicijom, upašćete znači u sami roadmap koji je tek nastao prije 8 nedelja. Gdje su znači vizije za godinu i po, 2, 3, ono što sam govorio u sljedećem bull runu, neću ni da zamišljam. U produžetku imamo znači kako da se starta, jako jednostavno, registrujete se dole u opisu video snimka, imate moj ref link, iskoristite ga, vidjet ćete zašto je to bitno da bi znači maksimalno i profitirali. Posle toga imate jednu minimalnu uplatu od $100. Ja mislim da u današnje vrijeme i treba nešto naći što nije toliko ekstremno skupo, ali ja mislim jednu uplatu od $100 da većina od nas može da sebi priušti, da pokuša, da krene, da dobije jednostavno osjećaj kako to funkcioniše i pored svega toga mogućnost dodatnu znači da i sami sagradite nešto i da jednostavno krenete ovim putem i da imate sutra dobre pasivne prihode. Idemo u produžetku dalje što se tiče isplata, vidite i sami 4 puta nedeljno. Mi ovdje spominjemo četvrtak, petak, subotu i nedjelju, gdje dobijate znači procentualno onoliko koliko ste uložili, imaju znači već fiksirani procenti. Doćemo u toku prezentacije do svega toga. Idemo u produžetku da sagledamo šta su najviše postavljena pitanja, znači kako da se odradi, u stvari aktivira account, morate da odradite jedan KYC. To vam je odrađeno u roku od 1 minute sa recimo jednim dokumentom kao što je vozačka. Koliko dugo morate znači da čekate na vašu isplatu? 48 sati. Imamo znači ovdje koliko je uplata i isplata najminimalnija. Vidite i sami da uplata i isplata najminimalnija mora da bude $100. U kojem tokenu i gdje se isplaćuje znači sada vaš prihod, pasivna zarada, vidite i sami ovdje da je naglašeno USDT BEP20 adresa. U produžetku možemo da prepoznamo znači opet pitanje kada i koliko često dobijate znači vaše beneficije, te vaše kamate, 4 puta nedeljno, znači ono što sam već naglasio, četvrtak, petak, subota i nedelja. Sljedeće pitanje je jedno od najzanimljivije, koliko dugo vi nemate pristup vašem kapitalu koji investirate, ovdje je znači opisano 90 dana. Mi ne pričamo o znači 90 regularnih dana, nego 90 dana isplate. Ako kažemo u prvoj nedelji da imamo 4 dana isplate, znači da bi umjesto 90 onda stojalo 86 dana koji morate da sačekate da bi imali pristup vašem novcu. U principu kada se to sračuna malo jače od 3 mjeseca, nemate pristup vašoj investiciji, ali to je sasvim normalno. Isto tako morate da zamislite kada odete u banku da ostavite novac za 12 mjeseci, dobijete kamatu od 4%, isto vam je znači novac zaključan koliko? Godinu dana. U ovom slučaju 90 paydays, znači dana koji bude isplaćivano vaše beneficije, toliko dugo je znači zaključan vaš investiran kapital. I za sami kraj imamo nešto jako simpatično u mojim očima, znači donacije koje možemo direktno da vršimo od naše pasivne zarade, ljudi koji su jednostavno pri pari, njima možda ništa ne znači 1000, 2000, 5000, 10.000 dolara koji mjesečno pasivno zarade, tako da mogu to da doniraju u neke institucije, da li to bila djeca nesposobna ili gdje nemamo ni vode ni struje, uglavnom možemo u takve humanitarne svrhe da investiramo naš pasivni zarađen novac. U mojim očima jako, jako simpatično što je i ovo integrisano u ovaj sistem. I tako da smo došli do samog kraja ove stranice, vidite i sami imaju znači socials, ovdje sam otvorio već znači Instagram čisto da pogledamo, možete i sami da prepoznate tek 329 followera, dame i gospodo. Mi smo ovdje na samom početku, vidite i sami da ovdje nema puno ni postova, ni tweetova, znači ovdje smo prešli 2500 members, registrovanih osoba, i tako da ovo isto jedan indikator koji vam govori da smo na samom početku i da možete da sudjelujete u jednom projektu koji je tek započeo. Idemo u produžetku na Twitter, čisto da pogledamo kako ovdje izgleda. Jako brzo ćete prepoznati da i Twitter aktuelno je na samom početku 38
followera. Definitivno ovdje može još da se odradi posla, ali ja lično znam da oni još nisu nešto novca uzeli za marketing. Čim uzmu novac za marketing, pokrenu znači neke kampanje. Mi ovdje pričamo o ljudima koji znači borave u Dubaju, koji su prisutni, koji definitivno imaju i kontakte i novac. Znači ovo će masovno u roku par dana da ekspandira. Vaša prednost je jednostavno prije nego što ostala masa pristigne da sada investirate i da profitirate u budućnosti. Isto tako na glavnoj stranici imate dole znači pristup Telegramu, ovdje možete direktno da se konektujete, znači automatski u Telegram, ja bih vam tu i savjetovao, ovo vam je recimo glavni kanal. S lijeve strane možete da prepoznate da su već neke zemlje prisutne, Velika Britanija recimo, imamo ovdje u produžetku Poljsku, Tursku, Rusku i tako dalje, recimo, ali nemamo Balkan. Isto tako na ovom mjestu skrećem pažnju, ako naša struktura postigne 50 do 100 ljudi koji će biti ovdje registrovani i investirati najmanje od $100, definitivno ću se lično potruditi da znači imamo i ovdje jednu balkansku community gdje možemo iz samog početka da budemo među prvima i znači ovdje da sudjelujemo na glavnom kanalu od Pasivo. Na osnovu toga je neophodno da stupimo direktno u kontakt. Imate dole u opisu video snimka kao i uvijek sve linkove za registraciju i naravno pristup mojoj besplatnoj Telegram grupi, a ovo znači u budućnosti ako sagradimo sa našim ljudima da nas ima 50 do 100 koji će ovdje nešto da pokrenu, onda ćemo lično da otvorimo i naš balkanski kanal u ovoj Pasivo grupi. To sam htio ovdje još jednom da skrenem pažnju. I sada ja mislim da je vrijeme da krenemo u prezentaciju, da vam znači pokažem malo procente, kako to izgleda, šta oni to nama garantuju i kako funkcioniše. Kao više puta naglašeno, znači projekt se zove Pasivo. Imamo ovdje znači disclaimer, mislim ovo je jasna stvar, gdje god se krećemo u investitorskom sektoru, nema niđe 100% garancije, tako vam savjetujem da investirate ono od čega sutra i ne zavisite i kada bi sutra znači propalo da vas glava ne boli. Ja uvijek govorim svojim ljudima, ako nešto investiramo, da gledamo na ROI, znači Return of Investment, čim on bude prisutan, isplatite znači vaš investiran novac i onda vam je jednostavno glava mirna. Idemo u produžetku dalje sada u prezentaciju i jedan od najbitnijih stvari, ja sam ubijeđen, vas sada zanima kako oni nama mogu preko 3% mjesečno da garantuju. Evo, jako jednostavno. Ovo su recimo 4 stuba gdje Pasivo zarađuje i kako Pasivo generiše novac. Vi sami znate kada odete u banku, ostavite 10.000 na kamatu od 4% na 12 mjeseci, vi ne pitate vaše znači bankaroše šta oni tačno rade sa vašim novcem. Vi jednostavno znate da ćete na kraju godine da dobijete vaših 4% i sad svim je u redu. Pasivo je toliko transparentan da svake srijede, ako se ne varam, imaju znači Zoom call gdje možete definitivno da vidite koliko novca ulažu, gdje ulažu, sve apsolutno transparentno i kako se uopšte novac generiše. Jedan od stubova kako Pasivo zarađuje novac je liquidity. Znači jedan dio novca koji je prisutan od naših uplata uzmu i dadnu za liquidity na nekim exchange-ovima, da li to bila DEX ili CEX. Na osnovu toga njima kriptomjenjačnice procentualno daju nešto na investiran novac. Znači imamo tu jednu dobru pasivnu zaradu, u stvari Pasivo ima jednu dobru pasivnu zaradu, naravno koja bude sve podijeljena na nas investitore da bi znači mi dobili naši 3% u mjesecu. Imamo znači jedan drugi stup i ovo je jedan jako zanimljiv stup zato što ja lično znam koji trader stoji iza ovoga. Momak je, čini mi se, 24 godine ima, posjeduje svoju firmu gdje možete znači tek sa jednom investicijom od $250.000 da uđete sa njim u jednu ozbiljnu priču. Tako ja mislim da su to velike svote novca u pitanju i da momak definitivno nema vremena za šalu i Pasivo direktno s njime surađuje gdje on može da generira novac. U mojoj Telegram grupi svi su fascinirani od tog mladog tradera, čak ima nedeljno 3 sata live trading gdje ga možete da pratite, da sami vidite kada ulazi, kada izlazi iz tradeova i jako je profitan. Tako da u mojim očima ja definitivno znam da sav novac koji mi investiramo je u dobrim rukama. Idemo u produžetku dalje kako Pasivo znači garantuje nama pasivnu zaradu i kako će nam omogućiti je jednostavno sa našim novcem koji mi ulažemo kupuju konstantno Bitcoin, Ethereum i
druge perspektivne projekte koji će u budućnosti, ako Bog da, u sljedećem bull runu ekstremno dobro da profitiraju. Vi sami znate sve ono što sada uložimo u Bitcoin, Ethereum, sutra u bull runu, ako BTC povuče na 150-200 hiljada dolara, Ethereum na 8 hiljada, 15 hiljada, 20 hiljada, znači definitivno će biti liquidity tu da nas konstantno isplaćuju 3% u mjesecu. I imamo jedan četvrti stup, u mojim očima je ovo najriskantniji, ali pošto se već duže krećem u ovom sektoru, može i to jako lukrativno da ispane, to su vam takozvani startups. Startups je jednostavno gdje investiraju novac u projekte koji tek budu lansirani. Vi sami znate da to prvih dana ili par minuta povuče čak na 1000, 2000, 5000%. Naravno da tu nema garancije, to može isto tako da krene prema dole. U mojim očima je to jedan od najriskantnijih investicija kod pasivo, ali jednostavno moramo sve da uzmemo u obzir i zato je bio gore i disclaimer i na ovom mjestu vam isto skrećem pažnju da jednostavno znate šta oni rade s našim novcem i kako nam uopšte mogu 3% mjesečno da zagarantuju. Idemo sada u sljedeći stepen kako znači započeti jako jednostavno. Dole u opisu video snimka imate znači moj ref link, registrujete se, uplatite jedan depozit od najmanje $100 i znači dobijate i vi i sami vaš ref link koji možete da ponudite drugim ljudima i da jednostavno počnemo da radimo i gradimo zajedno u ovom smjeru. Kako vi možete da profitirate, u stvari koji su payment sistemi prisutni, vidite i sami, znači možete sa $100 da počnete. I imate automatsko znači reinvestiranje na ono vaše što ste investirali od $25. Kako to funkcioniše, pokazat ću vam na mom dashboardu da vam jednostavno bude jednostavnije. Kakve vrste uplata su aktualno prisutne, znači treba da bude i kreditna kartica, ZEPA, uplata preko banke, međutim to još nije aktivno. Aktualno možete da uplatite znači sa Metamaska, recimo Polygon mreže, to je nešto najjeftinije, ili recimo sa Coinbase, Bitcoin, Ethereum i sve ostale druge stvari. Ali isto ću vam tu u dashboardu još jednom pojasniti i pokazati. Ovdje znači isto u produžetku možemo payout, to ono što smo spominjali, koliko najminimalnije možete da isplatite, najminimalnije možete da isplatite $100. To bi bilo što se tiče payment sistema i sada dolazimo do procenata. U ovom slučaju govore 0,25%. Doćemo u toku prezentacije zašto 0,25, ja lično dobijam 0,2%, znači 4 puta nedeljno. U produžetku možemo da sagledamo first line, to su vam znači sve osobe koje se registruju preko vašeg linka. To su vam znači first line-ovi, na njihovu investiciju dobijate znači isto 0,2%. Svaka downline su znači osobe koje se registruju na linkove od vaših prvih osoba koji su se registrovali na vaš link. I ovdje čak profitirate 0,04%. I pored svega toga imamo znači 9 poolova koji se sastoji od streamline-a, to je od čitavog uplaćenog kapitala posle vaše registracije. Kako se možete kvalificirati za te poolove, doćemo sada isto u toku prezentacije do toga. I pored svega toga imamo znači još 12 rankova gdje imate znači prisutni 12 bonusa koji jednom dobijete isplaćeno kada se znači ti uslovi ispune. Možda ovo na prvi pogled je puno procenata, puno brojeva, sagledajte prezentaciju jednom ili dva puta ili ako vam je nešto nejasno stupite direktno sa mnom u kontakt pa ću vam još jednom temeljito da pojasnim ovo 1:1. Uglavnom, znači ono što smo naglasili, imamo znači 5 različitih načina da generišemo kapital, imamo znači direktan start, čim znači uplatite u srijedu, prvi četvrtak koji znači stigne sutradan, imate znači vaš benefits koji dobijete isplaćeno. Payout je u USDT-u, to smo već spominjali. Everyone counts, znači vaše beneficije su konstantno prisutne i naravno vi apsolutno niste nuđeni znači da radite neki network ili da vi sada ubjeđujete ljude da oni ulaze preko vaših linkova i tako dalje i tako dalje. Ali je činjenica da morate onda malo nešto više novca da uzmete u ruke da bi znači postigli malo veće beneficije i tako da bi znači se sami kvalifikovali za sve ostale poolove. Ali doćemo sad u prezentaciju do toga.
Kao što sam naglasio, znači ako investirate ispod $50.000, imate znači ovdje dnevno, to jest znači 4 puta nedeljno 0,2% na vašu investiciju. Investirate preko $50.000, onda imate znači ovdje 0,25% 4 puta nedeljno na vašu investiciju. Ja mislim da ovo je ozbiljna priča jer vidite i sami da su ovdje velike cifre u pitanju, ali čovjek može znači i sa $100 da krene. U produžetku dolazimo sada do dodatnih bonusa, neću vas puno ovdje tušiti, ovo možete i sami sve preko dashboarda da sagledate, jednostavno da malo prođemo, znači na prve vaše 3 registracije koji ljudi uplati novac dobijate znači 0,05%. Posle toga od 4. do 7. osobe vidite i sami da to pristiže na 0,1%. Imamo onda znači first line C, to vam je 8. i 9. član u strukturi i znači 10. član 0,2%. Jednostavno je bitno da sve osobe najminimalnije uplate $100 u ovoj strukturi. Onoliko koliko je minimalno i moguće da se uplati, tako ja mislim da se ovo jako jednostavno može ispoštovati. Isto tako kada se registrujete imate 30 dana vremena da donesete odluku hoćete vi investirati u pasivo ili nećete. Ako ne budete htjeli, vaša pozicija, vaš profil, znači automatski se izbriše i vi budete jednostavno izbačeni iz Streamlinea. Ovakve Streamlines i ovakve pozicije znaju se u budućnosti jako dobro i prodati ako se čovjek na vrijeme pozicionirao. Samo da skrenem pažnju i za to. Dolazimo sada u produžetku do downline. Ovdje isto vidite znači svi oni koji se registruju posle vaših ljudi što su se registrovali kod vas i ovdje znači možete procentualno uvijek da profitirate. Međutim, ovdje moram da skrenem pažnju da je ovdje tek od $1.000 ovaj benefit otključan. Sada možda većina se pita, pa dobro možda ljudi neće sad uložiti automatski $1.000 i ne moraju. Ljudi mogu da ulože $100 pasivno da zarađuju, to se opet investira na ono njihovo investirano i tako da u roku 3 do 5, 6 mjeseci postignu $1.000. Kada bi oni postigli $1.000, onda bi znači automatski i vi profitirali ako su ove osobe znači u vašoj downline. To bi bilo ono što se tiče networka, ako je neko zainteresovan da krene tim putem. Ako ne želite znači nikome nešto da pričate, želite to da ostavite za sebe, da imate svoju pasivnu garantovanu zaradu, onda ovdje možete i sami da vidite kako se vi možete kvalifikovati za posebne poolove. Kako to izgleda? Recimo u pool 1 da bi pristigli treba vam $3.000 investicije. Da uskratimo priču, da ne čitam ovo sve i sami možete da vidite brojeve. Znači za pool 8 koji je najlukrativniji jer to on se sklapa od čitave Streamline koja je znači posle vas registrovana, trebate samo 1,8 miliona da uplatite. Ja mislim da nemam šta ovdje više puno da dodam, sve je apsolutno jasno, koliko para, toliko muzike, to je uvijek u životu i bilo. U produžetku možemo da sagledamo kako to izgleda ako želite neki network da radite. U mom slučaju ja lično sam investirao nešto malo više od $1.000. U ovoj poziciji vidite da vam first line treba $1.000 uplate sa jednim akauntom. I ovdje je znači ovo sve lijepo ispisano koliko akaunta vam treba, koliko vi morate da uplatite u pasivo da bi se znači kvalifikovali za pool 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Pokazat ću vam to još jednom u dashboardu, možda će biti malo jednostavnije da dobijete malo osjećaj za sve ove poolove kako se oni sastoji. Pored svega toga imamo znači Global Leader Pool, o njemu nećemo ni da pričamo, aktualno imamo samo 2 čovjeka koji su u poolu 5, znači ovo je još na duge staze, tako da ovdje neću uopšte ni da skrećem sada pažnju. Isto tako imamo znači ove rankinge što sam naglašavao, ako vaša downline sakupi recimo $5.000 investicije, onda vi budete nagrađeni sa $50, $25.000, $250 i tako dalje i tako dalje. Možete i sami odvojiti malo vremena da ovo sve prostudirate, da sada ovdje ne dugovlačimo. Uglavnom, to bi bilo ukratko to i ono što sam isto naglasio, što je meni simpatično, imamo znači pasivo Charity, to vam je znači mogućnost da doniramo naš pasivni novac u recimo humanitarne svrhe, gdje je svijetu definitivno više potrebnije nego recimo nama koji već imamo nešto keša sa strani.
Idemo sada direktno na dashboard i ja mislim da je ovdje prezentacija se od Pasivo i završila, tako dolazimo sada direktno kod moga dashboarda da sagledate kako to kod mene izgleda, kako se ti pulovi sastoji i kako čovjek može ovdje da profitira. Vidite i sami, ja sam se registrovao 16. juna prošlog mjeseca, aktualno je znači 8.7. Nismo ni mjesec dana u ovom svemu i ured je $100.000 u mojoj Streamline registrovano ili bolje rečeno uplaćeno. Registrovano posle mene je 233 osobe. Vi vidite i sami koliko to brzo ide i kako se to razvija. Sa desne strane imamo znači poolove, ovdje vidimo i sami, znači ovo su osobe koje su prisutne u ovim poolovima. Znači 325 osoba je u poolu 1, da li su one sada uložile $3.000 ili su uplatili $1.000 i generisale u First Line $1.000, u to apsolutno neću da ulazim. Činjenica je da bilo koji potez da odradite vam znači pridodaje da profitirate u poolu 1. I znači sva ova Streamline se dijeli na sve poolove, vidite i sami sve što se ide dole niže da je sve lukrativnije i ovdje možete znači 4 puta nedeljno dodatno da profitirate u ovom slučaju, čim se znači kvalifikujete za ovaj pool. S desne strane možete da vidite moj depozit, ovdje je znači neophodno bilo 1000, ja lično sam uplatio $1.008, First Line aktualno još ne imam nikoga. Registrovano je nešto članova iz moga tima koji jednostavno imaju još 20 dana vremena da razmisle hoće li krenuti sa mnom ovim putem ili neće. Ali bilo kako bilo, ja svoju kamatu, svoji 0,2% definitivno dobijam. Vidite i sami, znači 90 dana je zaključan moj novac, što sam vam govorio u prezentaciji. Aktuelno smo ispucali 9 dana, vi vidite i sami, znači na moju investiciju od $1.008, to vam je jedan benefit od $2.02 dnevno. To znači sada kada pomnožimo 9 puta $2.02, dođemo znači na $18.14. Apsolutno pasivno, zagarantovano preko 3% u mjesecu. Da li neko se sad upisao kod mene u First Line, Downline, to apsolutno mene ne zanima jer ja garantovano imam svoja 3% mjesečno. U produžetku možemo da sagledamo i ranking. Ovdje su naravno osobe koje su se kod mene registrovale što bi morale da popune ove beneficije i tako dalje, ali kao što sam naglasio, aktualno kod mene u First Lineu i Downlineu još niko nije. Idemo sada direktno na Finance, čisto da vam pokažem znači kako to izgleda. Vidite sa desne strane znači sve beneficije, kada je znači isplaćeno, uplaćeno, First Line, Downline i tako dalje. Automatski sam znači podesio da čim $25 sakupim, da $25 ide na ono moje investirano od $1.008. Što znači automatski čim budem tamo više kapitala imao, da ću znači nedeljno apsolutno više i profitirati. Bitno je ovdje da naglasim, ako želite znači da izvršite jednu uplatu od $100, kada unesete recimo ovdje $100, vidite i sami da imate jedan fee od 1,5%. Molim vas na ovom mjestu poštujte ovo, znači nemojte uplatiti najminimalnije $100, jednostavno vam treba i fee od 1,5%, to morate da uzmete u obzir. Kako jedna uplata izgleda, imate recimo ovdje jedan video snimak, lično ću vam sada ovo demonstrirati čisto da vidite kako to funkcioniše, znači okačite da ste sve razumjeli, idete znači na depozit i onda vam se otvara jedan ekstra prozor gdje možete da prepoznate Coinbase, pošto je u kooperaciji sa njima, ali nije to bitno, vi možete i decentralno da uplatite, znači niste baš vezani sada da imate konto na Coinbase-u. I kao što sam naglasio, vidite i sam ovdje znači spominju da treba $101,50 da se uplati. Sada možete da izaberete hoćete vi Bitcoin da uplatite, automatski dobijate znači adresu vašeg Bitcoina gdje vi trebate da transferirate. Želite preko Ethereuma da uplatite, imate znači adresu preko Ethereuma gdje morate da investirate i tako dalje USDT. Ja bih vam lično preporučio, iskoristite Polygon mrežu, integrišite to na MetaMask, ja lično sam to odradio, integrisao na MetaMask, prebacio znači USDC stablecoin, na ovom mjestu isto skrećem pažnju, pazite šta transferirate, nemojte pogrešne tokene transferirati, inače transakcije neće da uspjedne. Znači u ovom slučaju MetaMask integrisao Polygon mrežu,
prebacio USDC-a, u mom slučaju je bilo $1023 koje sam ja transferirao i tako da je znači meni ostalo $1008 na mom depozitu. To bi bilo ukratko što se tiče uplata i ovdje vidite i sami, znači kada izvršite u stvari jednu želju, izrazite koliko ćete da uplatite, da imate 1 sat vremena da odradite ovu transakciju. Ne odradite u roku ovog sata, onda morate jednostavno da opet unesete koliko ćete vi da transferirate da bi znači dobili nove linkove, nove kodove i nove adrese gdje da transferirate novac. Toliko o tome i što se tiče uplata, isplata isto tako ovdje možete da prepoznate znači vašu BEP20 adresu od USDT-a gdje želite da transferišete, to znači sve legitimno funkcioniše. Doćemo sada ukratko do tima da vam pokažem kako to kod mene izgleda i ovdje možete jako brzo da prepoznate, znači imamo iz Bosne, imamo iz Makedonije, Albanije, Srbije, Njemačke, znači i ovdje kao što sam naglasio, ja sam 3414. u strukturi, što je se znači ovdje registrovao. Tako da definitivno ima potencijala sva ova priča, vidite i sami da je to sve jako friško. U produžetku imate Academy, ovo isto da želim da naglasim, ovdje možete prezentaciju da sagledate i kada se registrujete, znači niste prinuđeni da uplatite sada nešto da bi ovdje mogli nešto da se doučite. Isto tako imate pristup video snimcima kako znači odraditi depozit na Binance, registrovati se, kako je tutorium, znači jako dobro su ovo sve pripremili za sve osobe koji stvarno žele nešto da pokrenu u životu, da imaju mogućnosti. Dole u produžetku imate znači isto tako prezentacije na raznim jezicima, talijanski, francuski, njemački, engleski, turski, poljski i tako dalje. Kao što sam naglasio, ako naša struktura, balkanska struktura bude 50, 100, 150 ljudi jaka, tražit ćemo onda i na našem jeziku jednu prezentaciju da jednostavno dosta lakše možemo to da komuniciramo sa našim svijetom. I dolazimo sada do zadnje tačke što vam želim da pokažem, to je jednostavno kalkulator. S ovim kalkulatorom možete da izračunate koliko bi bilo, šta bi bilo, kad bi bilo. To je, mislim, jako zanimljivo. Ajde u ovom našem slučaju uzet ćemo da je Streamline od $100.000, moj depozit od $1008, u First Line aktuelno nemam nikoga, Downline isto nemam nikoga, persona, znači osoba u First Line isto nikoga i Downline nikoga. Sada bi se mogli unijeti i ovi poolovi, mada nećemo se sada s time zamarati da ne trošimo vrijeme. I ovdje znači automatski možete da vidite, ok, znači ja na svojih $1008 dobijam 2,02 dnevno, to znači ona 4 dana i to bi iz mene izašlo $33.33 mjesečno. Uzmemo sada u obzir da u mojoj First Line upišem 100 ljudi koji će najmanje po $100 da uplate i da to uzmemo, izračunamo, dolazimo do zaključka da imamo pasivnu zaradu mjesečnu od $363. Ako ovo sada uzmemo ozbiljno da radimo i znači iskoristimo ovaj sistem gdje kažemo da možemo 1000 ljudi da upišemo za godinu, dvije, nije ni bitno, po najminimalnije $100, onda ovdje dolazimo do jedne pasivne zarade u mjesecu od $3333. Ne smijete da zaboravite da sva ova pasivna zarada koja znači ovdje vidite i sami nedeljno izlazi, opet liježe na vaš depozit, što automatski generiše više pasivnog novca. Šta imam još da dodam na ovu svu temu? Saslušajte sada. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno i da ste sve procese povodom pasivo shvatili. Ako imate još nekih poteškoća, slobodno se meni direktno obratite da vam pomognem. Pristupite mojoj besplatnoj Telegram grupi i naravno iskoristite link dole u opisu video snimka da vidite i sami da vaša Streamline konstantno raste bez ikakvog vašeg truda i rada. Na osnovu svega toga možete samo da profitirate i u stanju ste isto sebi nešto pasivno da sagradite u budućnosti, a da ne pričamo do sljedećeg bull rana. U mojim očima jako lukrativno, jer kada uzmemo u obzir da na današnjim bankama dobijemo 4% na godinu dana, ja mislim da je preko 3% mjesečno jako lukrativno. Vama hvala na odvojenom vremenu, a mi se vidimo sljedeći snimak, sljedeće sedmice u četvrtak. Vaš Predrag Bačić.